بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين محمد ابن عبد الله الصادق الوعد الأمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا خلفا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، وجمزان وكسلام handani ngani mbushirioni masiku mema ya baraka na uomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa mahalanika ondo mlio ngani harma hawa ya aman na hawa ya iman bimashiati Rahman, na uomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yariwafikishe rasirani rikemengoni muwaru mahahe marinda zema. Watukufu wa Islam, oskwalewa unungasina furaha ikao ye furaha ikao ndoriloniyo oskwalewa uno furaha ikao la mathila lahu ketsi na mfano. Oskwalewa uno tsihunduye bahati ya ukana harimao msihiri ikao ndoni swali zao, harimao msihiri ikao doni swali zao ikao mi imam harimao msihiri uo rihunduye bahati ya ukana rijili wa nimzima mungoni mwanru ikao woti wa Islam mwananyasi ikao yem Faransa harijili ya baada ya pose ma question wakati mwinji ya uzisa rafanya mahadisi menji harma yedini oskwalewa uno Mwenyezi Mungu amnika ye taufika, Mwenyezi Mungu hamnika ye bahati ya ukana hajahanjia harima au Islam. Iyo neema nkuyu, iyo bahati nkuyu ya ukana ikamru hashindi ha yeshi harme dini yenu hafanya jitihadi harme dini yenu hata walika wakwati wa Islamu wahunre ye nuru wahunre ne ladha ya hedini wanjie harmu Islamu. Eshine intereseo harima ye histoire yenu ndongo nzima basi yonde ya mtushe yani disa omuo harima ye conversion harima usilimu wa hema na nyasi kaonde ya silimu leo ndongo nzima de ya nitushe ndongo nzima de ya nitushe basi ya nitushe Henry yesibabu ya kausilimu ya njia harmu Islamu dokana haonoze tabia njema za huwa Islamu. Yode maneka ongebidio sisi wa Islamu rikena tabia njema maneka ngasina tabia njema ngasina na akhlaki njema ngarijibalio hawema ngejo utsongeza walikao kwati wa Islamu wa interese hinedini wa konvertise wanjarmu Islamu. Haizo owangu wenji wanjia harmu dini yenu, owangu wenji wanjia harmu Islamu yesibabu deze tabia njema wazionao hosoni mwa Islamu, de malezi mema wayaonao hosoni mwa Islamu, alhusnul muamala do muamala mwema wauonao wawenshio baina hao na Islamu. Yode manikao meshir frere wanashohangu na wa mashababi adha ndize akhlaqi adha ndize tabia ngojuo ngamjuosha tsongeza kaunjarmu Islamu ngena majirani ikawe majirani wao Islamu majirani wahe maislamu hakauone namni kaudu akaumwevite namna wakahumrongoza namna wakahu mstehi hende hata hajuzi sambuka na nswelewa ebanu inu ani eshatsongeza munrongoza wondo eshatsongeza mundegeja amuru yino mahabanu henry hambavanu sisi wa Islamu na Mwenyezi Mungu aramjarime Qur'an ya ukana innamal mu'minuna ikhwa o Islamu wa wananya innamal mu'minuna ikhwa o Islamu wananya. Haizo izatsongeza ezjutsongeza walika ukwati wa Islamu wa interesehe wanjarme dininu de kasi singari jibalio harma tabia njema ngari jibalio harma malezi mema ngari jibalio harima kalite njema yodi jutsongeza walika ukwati wa Islamu wa interesehe wanjie harma dini ya Islam. Haizo aba de malezi aba dumjibalio aba ndedini aba dumjibalio harima dini ya Islam ili rikepe
picha ya ho wanrajina ikao kwati wa islamu washankeze hosoni masi watukufu wa islamu mahadisi hatu ya leo ikao ndorjoka ujari hadisi mahadisi muhimu swafi mahadisi rojoka ujari hadisi harimwe darasa yinu mahadisi muhimu mahadisi kao yani rahanja fanyisa darasa ya honesa ya khatari ya he darasa kao njoka huifanyisa leo haukana ye darasa njoka huifanyisa leo inu darasa special ikao ngejoka ufrape harimwaze keri ili wanruwala muhe warensi baadhi za ndongo kao zendongo hizo zitongeza yani usilamu ngwendo nai mongoni darasa hatu ya suje darasa hatu ya leo de makosa aura meukana daula mjibali yonai baina ya hatu nuwana nyasi wesilamu mongoni msiba ikaondo warema wa umma wa Kiislamu hosoni mu Islamu ando subutina bekana o Komori waondo wa mando basi mongoni mwe yani emabade yarema wa umma yarema yani harmazi za Kiislamu au zaremu wanadamu harmu jimlifu hao basi mongoni mwizo emabade yao watukufu do wanadamikao la yanshghiluna bianfusihim do wanrika kwa japa ruangalieza wahusu ngabu wanadamikao yani wanadamu wenji ikao ehazia hao watsodoundulia yani owanrajina wetundaze defuza hao ni zaibu za hao ya muallif ngurambi okana min uyubi mujtama'ina mungoni mweza ngweka zifrape harimwe societe ya hatu ino harimwe societe ya Kiislamu do kana gari hundrao wangu ikao wandu wao ngwajidaiya ukana uislamu maskini ngwajidaiya ukana uislamu wa amini Mwenyezi Mungu ngwaswalio ngwafungao shawadiwa ze ukana uislamu tiswala basi usilamu tiswala basi usilamu titumu usilamu tizaka usilamu tiheji basi sha usilamu upange harma tabia njema na akhlaki njema na melezi mema mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambi harma hadithi yokana inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq mtume alayhi salatu wassalam ngurambi yokana eshatongeza yakauvewa yajiatimizi au kamilifu wa hema lezimema hizo usilamu kojaba kiharima yeswala netsumu nezekiba izo deze nguzo za usilamu shangabo ilambawa haurambekana omutweri wa hedininu watukufu al akhlaq deze tabia njema ni malezi mema haukaizo ndezo jutongeza zitia nuru hosoni mwalika ukawati wa islamu washenkeze hosoni mwalika udwalo wa islamu iyo demani kao mtume alayhi salatu wassalam أفضل الصلاة وأزكى التسليم بكان إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق حقيقة يا أوبجكتيف يكون Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakaubehamtume sallallahu alayhi wasallam liyutammima makarim al-akhlaq yajia kamilishe au komple wa hema lezimema nisitabia njema iyo demane kao watukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla sha'nuhu o wakati yakaanza yaoneseye symboli ya hemtume wahai yakaanza yaoneseze sifa za hemtume wahai Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajaonesa ila sura yake وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الوجه متمكن صورة njema وكان فصيح الكلام هو أفصح من نطق بالضاد النبي عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد ومنغني مwangu kuwa fasaha ya urongoa na kueleza walakin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lamma arada an yamdaha nabiyya wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakaanza yaonesele picha la mtume wake kajambo kajamsifu harma ize sura njema yakanizo la kajamsifu harma ila fasaha yakaniyo la kajamsifu harma ila nasaba yapo kama mtume kwa nasaba nkuyu walakin Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala wakati yakaanza yaronese le picha la mtume wahai ikawa ndo ya mtsungua ya mbeha ya jia risomese dinino Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harabi harma surati al-qalam wa innaka la ala khuluqin adhim Mwenyezi Mungu rabbi yuharme Qur'an yaukana hakika mtume hukamiliha holiho do kamilifu hizo tabia njema yodimani kao wakambanzi wa Kiarabu mbanzi wa Kiarabu hakahonesa
yani ila sifa ya mtume sallallahu alayhi wasallam bukana kafaka bimadhi madhi khaliqihi waqra mabda surat alqalam shahmun tadinu lahu dunya biurmatiha min ujum wa min arabi. Hamba zotosha kafaka bimadhi madhi khaliqihi zotosha hokana mru, yani zotosha hangujua zila tabia za mtume na ule utukuza mtume wanrua some omando wa suratul qalami nuni wal qalami wama yasturun. Haukana harimwe sura huo mtume alayhi salatu wasalam Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala harende haonesa zila tabia njema zahe, haonesa zila akhlaqi zahe. Haizo wananya wa Kiislamu ngiladhimishwa warijue yaukana ye dini yenu youkansi bimana younyongoha hosoni mwa mwanadamu ekaye mwenye ujinasibisha harmwe dini yenu hajimilia harmwe ya la malezi ya dini yenu. Imalezi ya dini yenu yongio muhimu kabisa hata ngabu kalima ikao lo ujulihania ukana la dina lahu liman la akhlaqa la, katina dini mbikao katina tabia njema. Hauka mtume sallallahu alayhi wasallama hakahonyesa yani daraja ya malezi mema ni daraja tabia njema. Mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambiyo harma hadithin nabawiyin sahih yala washak mtume ngurambiyo kana owandu wench wajuka karibu naye wajuka karibu na mtume sallallahu alayhi wasallama harma yembe wajuka majirani wa mtume sallallahu alayhi wasallama ahsanuhum akhlaqa duwinza tabia njema. Mtume kajamba kana do dawalika wo funga tsumuza suna zinji la, kajamba kana dawalika wo ujimize masi huwa swali hata la, kajafumbua hizo amba ahsanuhum akhlaqa dawala wenza tabia njema wenza ze malezi mema wodo amrika wajuka karibu na mtume sallallahu alayhi wasallam. Hizo adha na ribirilia harmasi akhlaq simwambia ukana ze tabia njema izo ikasa zinjia hosoni mwa mwanadamu abuzisa zirengelee abu usilamu wa mwanadamu usa urengelee. Haizo watukufu muallifu ngurambi ukana wa min uyubi mujtama'ina mungoni mwema bade ikawe mabade yao yareme wa umma wa Kiislamu dokana owenji wa ho Islamu owenji harmu Islamu wajimidi ani waransi ye bazi ya dini yenu wadungu ndongo ikao zenongo hizo Uislamu ko tukubali mungoni mweze ndongo ikao mungoni mwema lezimai mungoni mweze tabiyambi ikao Uislamu ko tukubali basi domundu lano harmu hayati ngabu wanadamu ikao ehazia hao kwa jajo shinda wajuhebo tasi waenshibo tasi hata masihu timpaka watundu zilikao kazija wahusu bali ngabu wanduika waunjia hata wadotunda ebala fulani halolwa ebala nge Paris ebala nge Marseille wala hena usikungu tsongololo eransiwa wala ranzuma ya Jafara nsashila shonga yani hazia yetsodotunda za aibu zaho wananya na bala yengi na aibu zinji valaye yengi na aibu zinji valaye yengi na defo zinji shahadi waza aibimana nge aveugle katsuwe naze defo zahe shangu tuangalia ze defo zaho wananya basi miongoni mweze nongwekao zo kanziro miongoni mweze nongwekao zo tuongeza mwanadamu hanshinaye harimo dunia yino dekangu duangalie za tumhusu wanduwa special watu kanzi wadotundeza watu wale ebala olara nzoma hajafara ntsakatsu lola ebala ranzoma shilahindri wala mwanza shonga iranze jafara ntsakatina ya shaona timrume tipapie tikadha subhanallah yani wanruhamanda wao wo mungoni mwarikao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nguro nesho kana wanru wahi wanru wapeu wanru wao mwanadamu yeujiko santre harmazile kaundu yarendao harmazile kaundu za mhusu yekadotunda zile kaundu za tumhusu yekadotunda zile kaundu za tumhusu yehangalia zile kaundu za mhusu shekadwangalia zile kao kasjarenda kasja mhusu yekadwangalia harmazile kao kasja mhusu haizo owandu walikao ehazia wotu banza wangalaze defo zaho wananya na balaye yengi na defo zinji yengi na defo zinji zi defo alo nizo ekazi dotilwa mro kasdajo hubazi defo alo nizo katsuo na ze defo zahe shenge jumutu wangalia ze defo zaho wananya haizo miongoni
ngabo alim ngabo fundi mhu ya uzisa ya ukana bofu wanza baria ukana wewe wekuja okudo ani wekudo yeleza zanunguza tuhusu okudo kali ya wekudo fumbwa wanru amba mimi ndajo subutini kali ya mru ndajo subuti ni vumbuwe mru zabari haukanjajo jiviwa ikatisha wandungwa ni kali yao njajo jiviwa ikatisha wandungwa nde yao njajo jiviwa ikatisha wandungwa nunduli yao yode mana kamimi tina uparukanti ndunguli ya mru au netundeze nungoza wanru haukanjajo jiviwa dao ni nifanyiloze nungoizo haizu watukufu Islam ngiladhimishi wao mria jokana zilandrongoika ukazijarenda kazija hupasa utijimili harmizo jimili harmazile kaundura zarenda za hupasa urensi hongulio wana nyuhu urensi hotia mafitina no kalia wandu no kazanrabu mtume sallallahu alayhi wasallam ngoramdi har mahadithi ukana la yadkhulul jannata qattatun kanaunjia mbeboni mrikao yoparo qattat katatu wenu mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambi ukana la yadkhulul jannata kana huishie mavushi ya hembe siduka na kanaunja mbeboni basi la yadkhulul jannata kanaunjia mbeboni kana huishia emavushe ya hembebo endamwi qatatun katatu mruhindi katatu wedi mrikao ehazia he mwendanizo mjanizo ehazia he dotunda meza tumhusu ehazia he dotunda yaishile hula ya roende ya mbehula yende ya mbehula ya roende ya mbehule hazia he ndiyo eno hazia he mwendanizo mjanizo hazia he utia mafitina hazia he umanisa wangu hazia he ukalia wedi mruamba katatu basi mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambi wa fi maana alhadith ukana la yadkhulul jannata kana unjia mbeboni wala kana huishi ya emavushi ya hembebo endo qatat wedi mrikao haziahe utia nyimani haziahe umanisa wangu haziahe utia mafitina basi mwanadamu najue ya ukana kana urenda kana huishia emavushi ya hembebo watukufu mtume sallallahu alayhi wasallam haviri akaenda msafara dini masahaba na mshla hadithi hiyo hadithi muhimu mtume sallallahu alayhi wasallam usiku mongoni mosiku akaenda msafara ndene masahaba waroha wakale msafara waviri mahala waka makaburi mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda msafara waviri mahalani kao o mahalani wabira mahala wakaya makaburi mtume sallallahu alayhi wasallam hastope mtumahimi ima sahaba washangamba ya rasulullah esha tungeza wahima hindi eza jirindi mtume alayhi salatu wasallam ukana ngamunawe makaburi mailiano makaburi mailiwano o wanruwazi wa harmu makaburi yanu ngwa adhibulo adhabu nziro ani wanruwa walalaru makaburi yanu ngwa adhibulo adhabu nziro ya adhibulo adhabu nziro swafi kabisa ngwa adhibulo hakuyu mtume kana enga mjuwao ye madhambi yatsongeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya waadhibu yani madhambi wanruwani wanrikao wadziwama o wanruwaili wanu wadziwari mwe makaburi yanu enga mjuwao yesibabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya waadhibu wa makaburi wakamtujua masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam wamwambia kana kartujua bo mtume abo mtu kartujua esha tsongeza o wanruwadziwa makaburi yao waadhibu wao amba kartujua mtume sallallahu alayhi wasallama hambukana basi madhambi yatsongeza Mwenyezi Mungu ya waadhibu waluhar maadhabu walojumotsobi warma otojumotore mazuma zamro na utore mambulio zamro harme makaburi hambaye mzima hamba kana ahaduhuma mzima hosoni mwandu wailiwanu kana yamshi binamima baina nasi mzima eshatsongeza Mwenyezi Mungu ya adhibu lao eshatsongeza ya luhar mumru wa jahannama ya adhibu lao ya biwao kana yamshi binamima baina nasi haziakanio hakajumo torenda hatoka mwendanizo mjanizo yaende hula ya bali albaladi yende hula ya baladi yende hula haziana albaladi haina mahala yeshambandongo rekanrabo rekakodie katundu hata juu shambandongo yetso juhanizo handiso zitambaza noeneza
anoeneza nonda yerenga ze vocaliza ndrabo yerenga ze informations za ndrabo yetsambaza ili yamenyu wananya ya termira bakane mzime hazia kanio mzime hazia kanio umanisa wangu yondi hazia kanio utia nyimani na utia mafitina izo ni za tsongeza rendao ya babu ya ulo yao haizo esufa ya wangali ya zedefu zaho mwananyuho yani muislamu yekado ngulie mwananya ngapo wangu subhanallah yani mruna dofahamu ngapo wangu subhanallah hata ejirani wahahe ulande jirani ulo karibu mahe yabidi ya mwangali enro yabidi ya mstehi yabidi ya mrongo senro basi yedo tunda eke jirani ngena mna problem dene mwananya ya ukazale shishio eka haishe jirani ngumano dene mrumme ya ukazale shishio hajatu hapo tasi jana kopi wa ukwa jalala watu wangana hata yemru maka humdiha yemru mamsa sanya yani yodo jibiwe kaone jirani awe kaone mwanzani wahe ngena problemu dene mwanzani wahe yedo furahinsehu ani hazia yeujibiwa ikahaonu wa mrungwa manao yeujibiwa haonu walangwa shinda nao ngojibiwa yani haina mahala wadu fujari hondo mahala ikao yeujibiwa la ilaha illa Allah yodona hali hate mwanzani wahe yodona hali hate mwanzani wahe ajufanya mna errori ya mrengi ya mtambasi yodona hali hate jirani ya jurenda hate jirani ya wewa ya rengi ya mtambasi basi wandu wao na mwabushiri ya adhabu nzio wandu wao wanafikri wao na mwabushiri ya adhabu nzio hauka Mtume sallallahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bakana innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar owandu hamanda wao ikaw hamle wodoma munafiqina ngwajo kaya armazi ntiniti na armazi ngama zantini harima umro wa jahannama haizo watukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambi ukana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir imrikao ngu amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngu amini nensi huya kiyama imrikao ngu amini Mungu ngu amini ya ukanangu joka hufa ngu amini ya ukananga hapo mro ngu amini ya ukananga hapo adhabu ya kabrini ngu amini zinongozo nzanti pia Mtume ngurambi ukana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ambaye mrikao ngure adhabu ya Mwenyezi Mungu nguro ensiwika ngujo himisiwa homdo mzima nguro sikwika ngujo himisiwa mdo mzima hosoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala falyakul khairan na birungu za kairi na birungu njema za kairi au liyasmut au daza ikakuna ushida wa birungu njema daza utite fitina daza utikalie daza utambenrabu daza utitie mafitina ngoro adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hizo miongoni mwezi rongoyo yaladhimishiwa haina mwanadamu Islam yafanye jitihadi ya zibirilie basi wanazoni ngwarambi yokana yajibu ala almuslim hifdhu lisanihi iladhimishwa haina mwanadamu Islam yahifadhu limewahahi haina mwanadamu Islam yahifadhi au limewahahi na haina ndongweka au Mwenyezi Mungu haramisha min almanhiyati ibidi haina mwanadamu Islam ikao nguro Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la budda an yahfadha lisanahu iladhimishwa yahifadhu na ulime wahahi yatikaze mrunrabo yatideye mrubure yani yajirahu lene makosa ya ulime ikakweli nguro Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haizo miongoni mwa madhambi ikawe madhambi yao wangu wenshi Afrika ngwa jidaiyo ukana uwe Islamu ngwa yafanyao pamoja ukana kwa tuhisi basi miongoni mwa madhambi yao alghiba ukalizi miongoni mwa madhambi kao yofanyiwa no ulime wangu wenji kao ngwa tongo jimila harimao kwa tujirande konti basi miongoni mwa alghiba ukalizi yao miongoni mwa madhambi mahu min akbaril kaba'ir miongoni mwa madhambi maziro kabisa min akbaril kaba'ir miongoni mwa madhambi maziro alghiba dumrukalia na yakhatwari ukalizi ukana ekahukalia mru yani deja usaukalia mru beisho hutaha pardon kuna usamihilwa paka wende watahe mru leka undu wa mkalia umtahe samaha ndabo Mwenyezi Mungu ajurenda yajuhusamia haizo Mtume sallallahu alayhi wasallama hauzisiwa
mtume uzisiwa mtume hauzisiwa yaukana ya Rasulullah mal ghiba yaukalizi shinu hindi mtume da uzisiwa mtume uzisiwa mbakana mal ghiba yaukalizi shinu hindi mtume mbakana al ghiba ukalizi dhikruka akhaka fima yakrah dumruvumbu wa mwananyuho do uvumbu wa mwananyuho harmanrongo ikao ekahazishia ngujo tabiha yode fasira ukalizi ukalizi mtume ngurambye ukana al-ghiba ekamwishia le kalima la ukalizi huwa dhikru akhaka fima yakrah izo ani ihodo mruvumbu wa yemananya harmanrongo ikao ekemwananya hakaya buhazishia hajotambi haye roho do yani ufasira ukalizi do kansi uvumbwe mwananyuho bahano harmanrongo ikao kabala mkinishajo pankode mkinishajo hausiu mkinishajo renda hajo tabiha yonde fasiri ya ukalizi dumruvumbwe mwananya harmanrongo yo ikao hazishia ngujo tabiha masahaba muzisa kabomtu yabasainu mwanama kweli timvumbua shezanungo na mvumbua nje mkazandrabo zenungo na mvumbua ndongo za kweli aitimkalia harmanrongo ikao ngenizo mtunamba ukana uondo wakati wa mkalia o wakati wa mvumbua harmanrongo ikao ngenizo wondo wakati wa mkalia ama ikahu mvumbua harmanrongo ikao katinizo abuhu mkazandrabu abunga wana madhambi maili le dhambi la mwandu humvumbua harmanrongo humvumbua na ikajaka yabo humvumbua harmanrongo ikao ekahaka yabo kuja josubuti uzambe ekahaka yabo kuja jojibiwa haizo yani yodo fasira ukahumkalia yokana huvumbwe mwana nyuho harmanrongo ikao kajajo jibiwe kange yabo ikahazishia yonde fasira ukalia amma mtume ngurambi yokana amma ekaye mru ikao do wakahumvumbua zerongo wakahumvumbua harmwizo zilanrongo ikao katinizo anituka utunga rongo basi humkaze abunga wena madhambi maili maziro ngawena le dhambi ya ukana humkalia ngawena le dhambi ya ukana humkazanrabu ya madhambi maili maziro ni madhambi yao miongoni mwa madhambi kaungajutia wandu wenji mroni subhanallah mungoni mwa madhambi kaungajutia wandu wenji mroni maskini o wandu wajoka unjia mroni hasibabu ya hema madhambi yao o wenji wandu wakauswali maskini wakauswali wakaufunga tsumu za sunna wakautoa swadaka wakaufanya amali wakaujuhema si huwe swali nguswalela aswiri baada hatimizela aswiri hapara fulani hakalia havumbua fulani hadea fulani hakazandrabo fulani na bala ngutongo swali hena usiku ngutongo fungaze mfumraro ngufungoze ya hoa ngufungoze ze arafa ngufungoze tumuza sunna nguto swadaka ngusaidiyo maskini ngusaidiyo ngufanyo amali za khair walakin za amali yafanya uzonsi pia ngutongo fanyila hazi ya wandu rajina ngufanyilo hazi wandu rajina subhanallah za amali yafanya uzonsi pia kastina mbamradi maudu siku ya kiyama mtume sallallahu alayhi wasallam na mwishie hadithi nziroi mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambi ukana yu'ta yawmal qiyamati birajulin ngawa johuja maudu siku ya kiyama mwanadamu mwanadamu baada ya johuja ngujobalia swala zinji yabalie na tsumu zinji yabalie na heji zinji yabalie na sadaka zinji. Imagine hakausaidia wandu wakawawade hakausaidia mapalashio hakausaidia yani haina mndu ya karmatabu hakahumsaidia yani ye misada yakautoa ze sadaka yakautoa ye ze swala za sunna yakauswali ye Qur'an yakausoma habali ya fadhila zinji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujo muhimisaho mdo mzima bangweni kiyama. Mwenyezi Mungu ngujo mwambie ukana yewe duniani ukaufanya rogo hindi huka duniani ye duniani wakaya ukaufanya rogo hindi ngujo mabu Mwenyezi Mungu tika duniani tika utoa sadaka tika usaidia o wandu wakawawade tika wasaidia o wana tika wasaidia emabalazio tika usaidia zela pitali tika usaidia tika ufungaze sumu za sunna tika ufanya za amali za khairi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mjabakana naam izo kweli ukautoa sadaka izo kweli ukaufunga tumu za sunna izo kweli ukaujuhema si uwe swali izo kweli ukaufanya kadha wa kadha wa kadha zi amali njema zao zonti pia kutina kastina faida zabari tuna faida wala wanru wakawakalia wala wanru wakaudu wakalia na wala wanru wakanazila nyimani wakaudu zitia na wala wanru wakaudu wakazazendrabu na wala wanru wakaudu wadea na wala wanru wakaudu dhulumu ze mali zao ngwajo hujapia bangoni kiyama wajo wahimili ngwajo Mwenyezi Mungu
ngamangalio harmesho shahangu woi haparonikalia au kana haina wakati wakalia ngastunga nzi harmeshio eshio Mwenyezi Mungu kana waman ya'mal mithqala dharratin khairan yara haina mriyafanya mna'amali mtiti sawa na atom ngujumona waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara mriyafanya mnambi mzima mtiti sawa na atom ngujumona wefanya njema ngujuiona wefanya bingujuiona haina mndungu tujobalale pake laha haina mndungu tujobalia pake laha ubanguni kiyama kabati betiz basi emijinri yonge jobalia ze swala nge jobalia ze tsumu nge jobalia ze swadaka nge jobalia zontipia yo ngabajo huja wala wandu wakodo wakalia ngwajo huja wala wandu wakodo wakalia ngwajo huja ngwajabo Mwenyezi Mungu woi usiku fulani hakanso hayani kalia ngamanzozi ajiri za hangu Mwenyezi Mungu jorengaze swala ya ize swala wazi swali zontipia yani ke wala wandu wakodo wakalia wajewasa ya bofu woi haparo ni kazanrabu woi haparo ni kazanrabu hatunda ni kazanrabu hindi ni kaza kunuo woi esiku yo hatunda ni kazanrabu ya ukana ngamina hawara ngami Faransa ngami jumotso hibwa manga bandu mahodari kaujo kazanrabu bofu bo Mwenyezi Mungu mwanamshe woi rika Faransa hasubuti hindi hapara homjini hapara wanru hasubuti anikaza kuno bihari tika na hawari tika udo hiba tika udo hibwa tika ufanya zina na mimi njaka ufanya zina mimi njaka na hawara tika ura Mwenyezi Mungu mwanamshe woi awe mroi hajani kaza zendabu zinu Mwenyezi Mungu jomambia ukana ye wewe zabaroko kaza woi nrabu zabaruka mkazandabu ya ukanange na hawara na kasi na hawara zabaruka mkazandabu ya ukanange na hawara au ngufanyo zina na zabaruka mkazandabu abu Mwenyezi Mungu ami nsojibiwa bahini mkazandabu nsojibiwa ni mkazandabu tikahumienga njaka umanza madama tikahumienga madama mimi tikahumienga njaka umanza tikahumienga swafi tijibiwa timkazandabu timkazama kunuo mabi mana tikahumienga mika manza Mwenyezi Mungu kana yewa yode roho mbidi ya tsongeza kwa mkazandabu hizo yonde roho mbidi ya tsongeza kwa mkazandabu hizo Mwenyezi Mungu angalia Mwenyezi Mungu jorengaze swala ze swala wakauzi swali ze swala za masihu wakauzi swali ze ajiri za hizi thawabu ze ajiri za hizi thawabu za hizi darasa ze thawabu za hizi darasa wakaudishilia ze darasa wakaudishilia wakaunda ze thawabu Mwenyezi Mungu jorengaze ajiri zonsi pia yani keola wakamkazandabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujorengaze thawabu zila neze ajiri pia unikeona wajo sababu Mwenyezi Mungu woi tiparo woi handhulumu mapesa hangu tikana mapesa hangu rikaruma mtsango ye mzadze woi rikaruma mtsango haka uzingaro mtsango wa hatu titanga mtsango wa mando titanga mtsango wa bili eturo hangu ija yeturi hangu ya bidio mtsango nikiwa njanikiwa Mwenyezi Mungu emzadze woi harenge mapesa ya mtsango wa hangu hali timdungu yanike hata kajanika Mwenyezi Mungu tikautanga tikauhosa nyungu tikautabiha hate turu ya hangu boya haja na bidio mtsango nikiwa harengeze mali hali timdungu yaniko mtsango wangu atakajanika Mwenyezi Mungu sasa ngasobango ni kiyama Mwenyezi Mungu kajanika mtsango wangu Mwenyezi Mungu ngujo mpara ngujo amba zabariwa kana mtsango wawe iwatsumnika ngujorindinda Mwenyezi Mungu bakana rengaze sadaka wakaudo wa uje rengaze zeze swala wakaudo swali uje rengaze zaka wakaudo swali uje rengaze tumu wakaudo funga uje Mwenyezi Mungu jorengaze swala ya rengeze tumu yani kemu wala ya dhulumlao mtsango haizo ni warika onyido zingare mitsango mananga bwanro speciali woje wabuwa mitsango wabari bana ila mitsango ya hindini ngwasedio wanru wadwezingare mali wanru watsanga hata yeturuija warengeze mali zila wambakana kwa tujua abantu bantsipatsaola basi maudu siku ya kiyama ngamjamba katipatsaola haizo yani walekao wadhulumdaze mali za hao ngwajo huja ubangweni kiyama waje wadaize haki za hao haizo watukufu kabati problem kabati betizi ubangweni kiyama kabati betizi mratifanye mzaha kabati betizi ubangweni kiyama mruna fahamu hunu ngono kananga wena hununga wena kufuru ngabandu ikao waleweze kufuru zao walewe kufuru na dola uso yani hazi yao kufuru ikamdo adodai haki ya hai yo kufuru na dola uso hununga nyina nkalizi nganyina kufuru shaiho Mwenyezi Mungu arambia mu Qur'ani ukana al-yawma nakhtimu ala afwahihim
watukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hamba maudu siku ya kiyama wanahanyo wanungwa jobaziwa hanyo inunge jobaziwa gedore masperguli al-yawma nakhtimu ala afwahihim wondo usiku hanyo jobaziwa watukallimuna aydihim emihononge jourongowa al-yawma nakhtim ala afwahihim wondo usiku ikawe emnahanyo wengujo baziwa emnahanyo wala wakaudoteza emnahanyo wala wakaudoti baze kufuru emnahanyo wala wakaudota zenyimani emnahanyo wala wakaudokalia emnahanyo wala wakaudo tie mabaya nototize mabaya emnahanyo wobangwelikia mangujore mwa super glue ngujo baziwa Mwenyezi Mungu wangu al-yawma nakhtim ala afwahihim wondo usiku ikawa emnahanyo wengujo baziwa watukallimuna aydihim emihononge jourongoa izo yafanya emindunge jote mwanye o mahali kaundu ya kahuenda abu wandu waheze konseri abu wandu waheze nyikumbi abu wandu waheze konseri neze nyikumbi ochilwajo kukarma baya la ilaha illallah ye mikumbi yani ngabu wandu wausubuti waru haranzi Marseille hata wahea pari harima ukumbi yani mwachungo haranzi Marseille watiaze pote wavei magauni wabwezi fuba ranzi Marseille hata pari basi mindu ngejutu wakana bombo Mwenyezimu mindu ya hangu yinu hazia kanio jumoto ndarima mikumbi huenda harima konseri huenda harima matwarabu huenda harima mishago mindu ngejutu wa ushahidi mindu ngejourongowa ngejomba kana mime hazina kanio chikajumo ndarima mikumbi eko wahidi wandu wao la ilaha illallah eko wahidi mruna bezi astaghfiru ya Mwenyezimu unisamihi Mwenyezi Mungu nisami banja kaujua Mwenyezi Mungu nisami batika uduni Mwenyezi Mungu nisami hauka Mwenyezi Mungu Ghafurur Rahim Mwenyezi Mungu yusamihe na mlikao do ya renda dia fanya naye haizo watukufu mruna fahamu au kana usilamuti swala bahi usilamuti utoa sadaka bahi usilamuti swala na sadaka na heji na zakabasi usilamu tabia njema usilamu akhlaki njema islamu yani domrustehe mwananya mruyati mdeye mruyati mkazenrabo mruyati subhanallah ngabo hadithi ikao mwanadamu ngabo juzibanu harmumji unurili yo basi ngabo wanruwa ili wakaumana wakomori wakaumana basi wala wanruwa ili wakaumana wavurana hata wawana washawaili wawananya wakuzena kuzini wawananya subhanallah wawananya washindana hata wadezana hata basi yemzima rende rikautia suluhu basi mzima hamba bofu mimi tsikubali katifanya naye ngamanzo mwana maya nsamihi basi wolaikao ndo yakaushindana mwananya yawe mwananya yakubali ya ukana hafanya naye watahesama hawasumilihane hamba ndani baishwa tihosiwa baishwa tifwa basainu ntuta hasama hangu dami nawe imagine mwanadamu ambakana ngu amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba ngu amini Mungu haka ngu manodene mwananya mtansama ukana resamidihane riensharma wema basato subitaba ukana mimi ntuta hata samaha ntina tambahaja samaha lienu litibweli tihuone la ilaha illallah nabo hariwo muislamu hariwo mndu swali hariwo mndu fungo tsumu la ilaha illallah muislamu kata wasamaha yukubali shawala udoba kana yemosangu jozunravanu la ilaha illallah mwanadamu nguwasuli daraja ya rohombi yani otopu yatawasama hawafanyilwa mabunjili yo wafanyi mafundi ya parwa mafundi ya mji mafundi wa bavu zerajma pia zifanyiwa yambukana no katutaha wema katutaha amani katutasha yani ngejumoto tiba kufuru na utia mabaya na fijo la ilaha illa Allah mtume sallallahu alayhi wasallam ambukana wanruwaili washindana au wanruwaili wa manao
basi ekawa ngo harimo umani ule ubaki hata nsundaro basi ekawa jiri nsundaro nsundaro zibiri kwa turongozana kwa ture ya salamu wo waili ziamali zao kastua silo binguni ziamali zao kazitua swili ho binguni wanruwaili wa manao wabira nsundaro ziviri rahawe jarongozana rahawe jariana salamu ziamali zao kazitwenda mbabahano ziamali haina usiku wa Yahowa haina Yahowa ziamali rafanya zo hiyo binguni ziamali wanruwafanyao Yahowa zo hiyo binguni basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yahambia malaika yaukana ziamali zonti pia na ziheyo binguni bado wanruwa manao na mrejeti na mwarejezi ziamali zao hatensi huwajo usuluhu zode wakati kao ziamali zao ngazjohea shara hawe jasuluhu na mrejezi ziamali zao hizo ntuzi itamjezi mwamba kana mzina mwarejezezo hata mpaka wajo usuluhu lesu alangilo banu bofu mimi nganimano ya mina mzaza hangu mfano au nganimano da mine mwananya mzaza hangu mwananya mzaza hangu nganimano naye au nga sinar maumani timtaha suluhu timpara timrongoza timrumia wanro tifanyeza hangu tifanyeza taratibu ya ukanari ya sharma amani ranzane shaka tutaha suluhu yabo mme hukuma hangu indri wewe ikaondo watahe suluhu kutina problem wewe ikaondo watahe suluhu wewe kutina problem wewe kaundo watahe suluhu kutina problem ama ole kaundo yatahe suluhu ya haraya wala yatahe suluhu ya haraya wende ulu harumi mashaka hauka mwanadamu Mwenyezi Mungu kana faliyafu waliyasfahu na mke wangu urenda waudo samihi Muislamu wekalala na yani yekalala na mbani yanku ni ya nyimani harimasha itosha Muislamu waza kweli weye kaulala ye usamihi pia yekadokana rankuini yekadokana yani rankuini na ndongo nziru harumwe roho ya ekangulalo asuluma laloni ye upardone pia usiku mongoni monsiku Mtume sallallahu alayhi wasallam hakahum siri na mwisho hadithi hiyo usiku mongoni monsiku Mtume alayhi salatu wassalam hakaya hom sirini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakaya hom sirini baada ya kaya hom sirini Mtume ukana ngabo mru wongu jobirar momango ula armomango unu yanjebano emru jonja hom sirina basainu womru ambebwana la ilaha illa Allah Mtume ngu ateste harima mwanadamu ikangu joka unjahum sirini Mtume ngu ambu kana ye mru ambeboni 100% masahaba wakafikira siru Abu Bakr siru Umar siru Uthmani watona mru simple hanjiyaba mrikao hatekaje msirini wanruko waje ukanango msirini la ilaha illa Allah emru yanjia msirini wakati ula wamrikao daisho hajum sirini wanruko ajikaba langebala mru simple hanjia masahaba washanga kopi widi mri akaubushiriwe mbevu ewe hafanya ndongo hindri amali hindri yaifanya hata Mtume sallallahu alayhi wasallam yambushirie mbevu amali hindri yaifanya ndongo hindri alonizo hata yatsongeza Mtume sallallahu alayhi wasallam yambushirie mbevu na inamo masahaba ndiso jipoze question kasjahisa usiku wa pili deuxième jour Mtume akansi msirini Mtume ambiye masahaba yukana ngamjuao ngabo mru emru wangu jonjao msiri na basainu uwo mru ambeboni emru jonjao msiri na basainu uwo mru ambeboni emru ola waye ola mwanadamu ola waye ola wa mando ola waye harbi hanjia maswaba washanga haina usiku Mtume ngu tungoto wa bonweri bwana weide tungorenge bonweri ino ewe mrika ngufanya nongo hindri zabari we hina wakati ze bonori zinu haina wakati Mtume bukana ye mrujojo msirina basa ino mru ambeboni zabari de mrudo wewe wede unjeho umasabadi so shangai hata usiku wararo 3e jour Mtume akumsirini 3e jour Mtume bukana emrujo njiambe ujonjo msirina basa ino uwo mru ambeboni 3e jour Mtume haba mwanadamu la hardia reje mwanadamu la waye diardi ya njia humsirini masahaba washanga bashe ndiladhimishori jue ndiladhimishori pose question rijue zenongo yalo nizo hata yatongeza Mtume sallallahu alayhi wasallam yambushirie mbebo na inamo baso wakati ya uzisiwa
baso wakati ya uzisiwa zenrongo yalo niso yatongeza mtume sallallahu alayhi wasallam yambushirie bebo hambo kana mimi ani mikado juhema siune swali mikado funga tumuza suna zinje mimi ngamina rongo nzima enrongo hiyo mika iransi enrongo hiyo mika iransi enrongo ndai hamba haina wakati na wasili homa laloni kabla rahani jalala miusamihi na mru ya nrenda nai ema enemi wahangu hatema adu hatema enemi wahangu miwasamihi hatema enemi wahangu miwasamihi miusamihi na mru kaudi ya nikalia miusamihi na mru kaudi ya nikalia miusamihi na mru kaudi ya nikazanrabu miusamihi na mru kaudi ya ndungwa wadu mitosamihi basi mtume sallallahu alayhi wasallama hasibabu ya hesifa hiyo ya ukana yekadola na rankwini yekadola na rankwini na usiuna niambi mtume sallallahu alayhi wasallama hasibabu ya hekalite hiyo haonesa ukana wo Mungu ni mwangu wa mbevoni haizo emuislamu waza kweli de muislamikao yo yeshi wa mjano wananya no wanzani nezifami harima amani yeti mndu wa mabaya yeti mndu wa mafitina yeti mndu wa niambi yeti mndu wa rohombi mungoni ngabo ndongombe seye kamjaparo mwambiani mbevoni la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr mtume ngurambi kana huishie mavushe ya hembevo kana huishie mavushe ya hembevo mwanadamu ikao ehazia herohombi kibri ingena kiburi limrege hata yani ile kiburi limjia horoni hata limzimbisa yerohombi yani yerohombi ngedongo vua mrwar mashetwa shani kana huishie mavushe ya hembevo man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr kana mjia bevoni yamlikao ngena zitobia za rohombi na kibri na ujinuka na kadha wa kadha haizo watukufu narivirilie izikao ndori jimili au harimwezo basi mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambi harimwe Qur'ani ukana wala yaghtab ba'dukum ba'dha mtidokali na baina ya hanyu mtido pula na baina ya hanyu mtido dezana baina ya hanyu mtido rongolana nai baina ya hanyu wala yaghtab ba'dukum ba'dha mtido kaliana mtido vumbulana nai mtido rongazana nai Mwenyezi Mungu do wambo ngabo wangu ikao franchement wo hunsesa ngabo wangu ikao wo uzungulia mimi wo uzungulia yani homjini watahemaleka ngabo bushri ya halali wa dola nyama za halali ngabo wangu ikao yani wo badala yani wo uzungulia hata malika ngabo bushri ya halali wende wa hule nyama ya halali wale yani wo kwari hola ya nyama ya howananya yani lewe yinu ekangwanzo nyama yale duandolo nu Faransa lewe yinu ngonzo nyama abo yo henda harimwe maduka ikao yo huza nyama za halali hindi hahudu yao yo fanya jitihada za haduka za bushri ihuza nyama ya halali ndahudu valangu to nguzunguliyo ye barane kursiu yatahe nyama ya halali ya hule yale shabala yeye ngojumotsola nyama ya howananya haukana ekango kaliyo mwananyo balango tsongole nyama ya hahe balanga ngohamango tsongodo mpwe nyama wehila mtume sallallahu alayhi wasallama habirinziani haono wanruwaili wakaukalia mtu haono mtu yakauvumbua mtu yakaukalia mtu mtume sallallahu alayhi wasallama mongoni mausiku haone bwana ule yakaukalia dola yakaukalia ya wiranzela shakaukalia mtume habirinziani haone bwana ule yakaukalia harminzia ya bira waka ya mpundra ya hafa mpundra yani mpundra ya hafa mpundra himaru mpundra ya hafa ya ola inukao nai mtume hambie bwana ule yakaukalia ntsiwila hambe ukana kuishia noje kahonde urenge mpundra ya hafa ila hudohula bwana ula shangaya haba mtu njelewa ila nina renge mpundra ya hafa ila nile ye mpundra ya hafa doliwa mtu mambo ukana kairi thumma kairi hokana wende warenge mpundra ya hafa ila udohula rahano dovumbu wananyuhonai rahano kali wananyuho ekani
yokairi julaha ani yokairi marajana julaha ho kana wende warenge mpunda ya hafaila ule rahano kana udovu mbuwana nyuhonai no wakalia no warongo naye kairi enangalia mtume sallallahu alaihi wasallam enamna yakahonesa yani ujiru wa ukalizi haizo Mwenyezi Mungu rambi ukana wala yaghtab ba'dukum ba'dha mtido pulana mtido mbuliana mtido rongozana nai mtido kaliana mtido kazana rabu hizo sifa za peu hizo sifa kaongizo hule no sila haizo Mwenyezi Mungu rambi ukana wala yaghtab ba'dukum ba'dha mtido rongozana nai mtido kaliana mtido kazana rabu mtido maana mtido pulana sheo Mwenyezi Mungu kana ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maita yengabo mzima harimani ya jojiviwa yende yadu ekema na nyahafu yende yadu mrenga yehila yani Mwenyezi Mungu nguruzisa rume Qur'ani ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maita ingabo mzima harimani ya jokaradhi eke mwana nyahafu yende ya dompuama yende ya doringa nyama hile mwana nyahafa fakarihtumu ani realite kabati mndu ya jonda yarenge mwana yani kabati mndu ya jonda do yarenge mfu ya domla lewo yinu yani Mwenyezi Mungu kwanza rambiokana yani owandu wa jimilia kane hazia ujumotokali ya na udea na urungu wanayi yani yosawa anikale weyinu hujimilia ngotungo kalie mwananyu hono mrungu wanayi yosawa nikana mwananyu hafu uende hupunya mahe ngotungo ilambiti na bale mwananyu hafu Mwenyezi Mungu rambiukana wattaqullaha na Mwenyezi Mungu mtido tia nyimani na Mwenyezi Mungu mtido kazana rabu na Mwenyezi Mungu mtido dezana na Mwenyezi Mungu mtido bilana nai na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mtido nduliana ba hizo sifa za peu hizo sifa za wandu mafasiki wandu wa peu hizo sifa hizo na mjira kule nezenongo hizo Inna Allaha tawwabur rahim Mwenyezi Mungu kana amma wala ikaondo wajuhishe ze darasa waishie mawaidha waishia ze aya za Qur'ani zinu ikaonga ziharamisha zinongo zinu baada yabu wajirahule nezitobiambi basi Mwenyezi Mungu kana tawwabur rahim Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wende mwenye usamihi wende mwenye rehma jalla jalaluhu amma nawalu har hadithi حيث وتكوفوا فعلى كل من وقع منه الغيبة نمجو كان امرو يا كاليا ونزوني ورامبيو كان فعلى كل من وقع منه الغيبة يمركاون يا كاليا منايا أو البهتان أو النميمة يمركاو yani hazia heto lokalia au yekaza wandu nrabu au yemanisa wandu yajibu an yatuba wa yastaghfira fima bainahu wa bain Allah ila dhimishiwa ya rambiyo ende yastaghfiru ya tauba huso ni Mwenyezi Mungu imnashiwa nazoni ngwarambio kana man waqa'a minhu alghiba au albuhtani imrikao haparukalia au haparukaza mndu nrabu imrikao haparukalia au haparukaza mrunrabu au haparumanisa wandu فليتوب ويستغفر فيما بينه وبين الله نرامبيو اندي اتوبيه Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala نرامبيو اندي اتاه استغفار حسن Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala فإن علم أنه قد بلغ الكلام المتكلم عليه فليذهب إليه وليحتمل وليتحلل منه hapo kana kas jahisa ekade jangu anzo Mwenyezi Mungu yahusamihi la ilaha illa Allah ilanga lojiro Mungu ni mujiro kana emru ya kaza mrunrabu emru ya kaza mrunrabu nemru ya tia fitina ya manisa wangu nemru ya kalia mru baishwa ta istighfara katu samihilwa timpaka hindi hata hemru la kahomkalia mtahesama la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah katu samihilwa Mwenyezi Mungu katumsamihi paka wende watahimrola wakahumkaza zenrabu au ye mrola wakahumkalia ngebidio wende wamtahesama haranzi umwambie kana bomana wala usiku fulani tikati ukalia usiku fulani tikati urongo wanai unisami wa illa ngawe na chance ukana kutusamihilo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah
la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Badi bo bangweni kiyama ngabo habari. Badi bo bangweni kiyama ngabo habari. Badi bo bangweni kiyama ngabo habari. La ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu narisamehe. Mwenyezi Mungu narisamehe ba bangweni kiyama ngabo habari. Ngabo hadisi waka ya mru tishia fundi usiyakautoa kiswa, fundi yakautoa hadisi, basi yamba ukana haka mjini. La ilaha illa Allah. Abu wangu waishauze hadisi zinu watura Mungu. Abu wangu waishauze darasa watura Mwenyezi Mungu. Watutubia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waturejei husani mwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Watubia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tiparoishia fundi shekhimu wabeukana waka mji, alafu mji huo wafumru mzaze ya hafa armu mji huo, mzaze ya hafa armu mji huo. Basi wakati mzaze huo ya hafa, mzaze wakati ya hafa wanru hende wala ema hosaji wende mwanzo wa mhose sha wala wanru wakawenda wa mhose ema hosaji wala wakaanza wende wa mhose haina wakati wa mkomea yengozi ngetongo puha ani nyama haina sawa mulema ajota hawa msingi wa mhose enyama ngetongo puha ayimana ngutongo puha zipande kwa tujua wa mhosa maana hini sawa nza wa mkomeye enyama ngetongo puha enyama heni mhole maji wetwani wanzo wa msingi enyama ngepuha yengozi ngepuha wandu washanga yewe imbrande wewe mbrika ukaja kamade kajafa hawade shahatso lala hafu zabariye problemu zabariye ndini efundi olainde hauzisa wanrondo wambia fundi kana bofu imzazi olange arma problem imzazi ola imzazi hafa ola bofundi nge arma problem efundi hauzisa problem ya jirende hamba o wanru mahosaji wakaanza wendewa mhose haina wakati wakome ya yenyama wanzua mhose engozi ngetongo jua ani ngozi ngetongo dungana ne yani maji ikawa hole maji ho itwani ngwanzo wa msinge ngetongo bali ngozi wa mhole la armwe midunge tsongo bali ngozi fundi hende hauzise mru maha hamba ukane mru mshaho hakafanya ndongo hindi yani mru mshaka na ndongo hindi hamba mru mshangu aka mru mwema hakauswali hakaufunga tsumu shahaka na defunku edefu ya kanio hindi hamba mru mshangu aka na defunkuyu edefu ya kanio hazia hahe jumoto kalia eto shinda to kalia hata ngujo koda honi bala ya renge telefoni ya pare hena mndura mjwao ya pare fulani bala ngojo hariba la fulana lolwa baduo hamba halola wokaja lolwa wonge na unge hunungu tsongo hiba wonge hunungu tsongo rela sandeli wonge kadha wakadha waharende hakadha yani imagine ngabo wangu subhanallah ngani ngujorenga telefoni juste ya pare mungu ya akalie mbabi yani ya mtungorenga telefoni ya tekreti ya juste ya kalie juste ya pare ya vumbu wala ya rende kushia haribala wende wakaufanya mashuhuli haibala ngwa shangazao ndo wende wakaufanya mashuhuli ya okajakiri wende wapuhasheo kwa jatowa emi kadha mashuhuli ya mafiti mashuhuli ya kadha yani hazi hao ndiyo ni mashuhuli watindekina kajahulalika kajamba umsaidi rali 10 kajamba umsaidi rali 20 kajahulalika kajahutano mashuhuli ya eza interesendi mashughuli ya wangu ngosujo jipaseshe hata ujite hamu hata rohombi hata banga bahari afanya mashughuli ya hahe mashughuli ya hahe atuhulalika ya tuhamba ngosujo jitaprizi ho mashishioni utendanizo hata bahari mwana nyuhafanya mashughuli la ilaha illa Allah badi rohombi uhoza mashughuli watulalikiwa Zembi nezite sawa wallahi billah. Zembi nezite sawa. Wallahi zembi nezite sawa wallahi lazim. Zembi
zembide ziteswa mashughuli ya wanu kujalalikiwa kujambilo mbabari ya mashughuli utorenga ranzipo tasi ha ebanu ngojua okumbi wako jakiri ebade tarabu yake jakiri ebande kadha ebande zeleso ebade wajeni ebade majilisi ebanu mashughuli ya wanu watutilwayo watulalikiwayo watuvumulwao emwoto tujitaprizi ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Mwenyezi Mungu na roko iba fresh mazenungoka stinya. Zenungoka stinya ngwa bila. Zenungoka stinya ngwata. Zenungoka stinya ngwata hata. Yani freshman ni makatika mnungu fikiri mwanza peteze plon. Eka mnungu angalioze yani makati mwanza peteze plon. Yani mashughuli. Haparaola. Fulani halolwa fulana lolo ikujaone mrumahe ishwe de shenri ya mrume ya mlola ishwe de shenri weyekajisa wakati na makirtasi wakati na kadhaa ilo kujaone mafoto Facebook kujaone mafoto Facebook mafoto sa Facebook ishwe de shenri mrumahe wewe kutuna kashila hindu shaula hajibiwa ni mrumahe woti mrumaho kaja hulola ebale problem ya hendu woi halula woi hajiwaniye yemrumishe hajiwaniye yemrumishe hajiwaniye de mana renda yemrumishe hajiwaniye de mana yemrenga yemrumishe hajiwaniye de mana mkubali ikawe ngombo kanema endola kejakiri shemu nyohamba ikiri wana kuzujita prizi basi yani prizi subhanallah haizo na rejar mahadith haizo yefundi wala wakati ya uzise mrumme mwenye ndi mrumme wa hemzazi ya kaudu hazia hejumu ukalia na utia nyimani na utia mabaya na utia mashaka basi haba ukana mzazi ya mrumishahangu wa mrumme haka mrumme haka mrudo swali haka mrudo wa swadaka haka mrudo wa darasa she problem ya kanio hazia hetuta nyimani yetu joju hapo tasi ranzo kata jojuha hatopara ndu telefoni yetia nyimani yetia mafitina yetia hata hazindio haizo Muislamu kesubidi yake nizo haizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngorambi harmu Qur'ani yokana wala yaghtab ba'dukum ba'dha mtido vumbulana nayi mtido rongolana nayi mtido dezana mtido karman yani zo sifa za mafiti zo sifa za huandu wa mafiti zo sifa za Waislamu hizo sifa za Waislamu hizo sifa za Waislamu hata anjumwambiani hadisi nyodoishi ya Hindi mongoni mwana washi wakawapeu basi Hindi yani mongoni mwana washi wapeu wakani wavira wako wakati wa mtume basi mongoni mwa Hindi wode mriyatowe ordru ya wa Hamza wodola ya lenye ya Hamza yani Hamza mjomba wa mtume o wakati ya hafa Hindi harengeye yenye ya Hamza haihoho haili yani mongoni mwangu wapeu wanasho wapeu endangalie mtume sallallahu alaihi wasallam endangalie mtume hadi ya mtume hata hakaza mtume ndabu hata hamenase mtume hata basi mtume alaihi salatu wasalam o wakati ya jamaka ya Uislamu warenga mvuyu mtume ya roha Madina ya waja wabuwe Maka wandu pia wakamaka wa roha konjar muslim wandu wakamaka wonsi pia wakonjar muslim basi mrumme wa Hindi Abu Sufyani hamwambia ya Hindi ibanu ngofanyo wandu pia wanjar mwedini wandu pia wasilimu wanjar mwedini wandu pia wasilimu wanjia harmaye dini wandu pia wasilimu wanjar mwedini ibanu ngolido Hindi hambukana eba mimi kweli katendeta mtume samaha na mtume timdeya timkazanrabo timkaza zifumbo kabati mbina tumrendayo eba kweli ngujo samihi mtume eba kweli mtume ngujo samihi mndata na la yenye ya Hamza na toa ordu na liba mndu endea wa Hamza ya na wa mjomba haye na mla yenye eba mtume kweli ngujo samihi nsine masonzi yao Abu Sufyan ukana mimi
mimi mitika miongoni mwandu wakaudia mtume tika miongoni mwandu wakaurungwa mtume na hii na votsende mtume samihi zabariwa sio samihi wewe basi hindi hawasili mtume sallallahu alayhi wasallam hamwambia ya rasulullah ji'tuka u'minu billahi tijaus kwa lewo yerohombi na kaniyoyo nsipia yerohombi na kaniyoyo nsipia ngamuitowo ni lati yerohombi na kaniyo pia ngamuitowo ze kufuru na kanizo pia ngamzironti ye madhambi pia na kawiyafanya ngamyaronti bomtu ngamanzo unisami bomtu nganjio amanzo ninjar musilamu unisami hizo binafanya zonti pia mtume ambaye ukana idhhabu innahum tulaqa idhhabu innakum tulaqa mtume ambaye kana enda zaho bati usamihi ntina mbaranku ni hangu minaye nawe tena rawere mruma hagore re majama ndani pia timsamihi la ilaha illa Allah idangalia mtume mwanamshi yakana rohombi yakaudia mtume yakahumrongoza nayi yakahumkalia yakahumlapiza bali hindi hata halienye ya Hamza sho wakati ya wasili mtume sallallahu alayhi wasallam hama bomtu tikaudohudea bomtu tikaudohulapiza bomtu tikaudohurongoa nayi bomtu tikaudohu utumwa manani tikaudohu yenga abasa yunuze nongozo ntipi ya bomtume tiziransi izo zonti pia tiziransi izo pia bomtume tiziransi abasa yunga mwanzo ni samihi ni njar musilamu ni kemsilamu wa kweli mtume ukana kama kini bati usamihi kama kini bati usamihi zembi wanide ya ti usamihi zembi wanide ya ti usamihi zenrabu wanikaza ti usamihi haina rongo wanifanya pia ti usamihi basi yani wakati mtume yamsamihi hajimili ya harma amali njema hajimili harma khairi hajimili ya harma khairi na amali njema hata miongoni harma zenkodo za ho Uislamu haka miongoni mwana washwede wakaudua na zenkodo yani ledini haizo kabla rahawe jafa kabla ra ishilema utife ema utiti ujilie wa mweje ukananga we jumotu karna yani ujilie ema utiti ujilie je uparisane ne mbima ya rohombi uloniyo ema utiti ujilie je uparisane rohombi uparisane zenimani nezengo hizo fikiru bolala fikiri obahanu bolala bamrudo maana noishnali mrudo sasa mbabanu bomanilia fikiru mbabanu bolala fikiru mbabanu wahesibiri fikiri babolala abuja sibiri amma wahozao ngabuarikao yani alhamdulillah ikawa tahasama hawokubali ngabuarikao mashallah ikawa tahasama hawokubali sha lewo inungu ngujorenda nayi ngujenda rende mru nayi ya yendea tahasama mru ya msamihi bahese kamra msamihi enswabili yorenda mbira hanazira wanrongo waodwa sikitisha ngabo wala watu usamihi releza kana wala watu usamihi walango harma khatar wala kwa watu usamihi walango harma khatar sha ngabo walu khatar hanao dawalika ngwajurenda na ileo ngwajurenda na ngwajuru timba kufuru hata wajiwa tahesama uwasamihi basi kama wasamihi enswabili izokawa ufanya Mraba subhanallah kairizi eba kairizi la yafanyo mwandoni au kairizi ni wakafanya leo ani ngojua samihi leo shabala zile wajoka ujawarende maudu ngazjuka pisana hana zile kaondo warenda jana haizo watukufu ye objectif ya hedara sainu rikahu jareshilezizane ye mabadi ya Kiislam rikahu jareshilezizane zitobia za Kiislam reshelezizane nezaka ujaharima au silamu wahatu watukufu Islam kabla raha zidakika za jahisa ngani mbushirioni ukana jana sikati mwambia ni ukana rekana mzaze uo wa hedarasa mzaze mashallah mumali wa hedarasa mzaze uo femato ngujo kahwenda lapitani alhamdulillah harima ye apeli reifanya jana risa basa inunga sina 600 euro mashallah deja owandu watowa alhamdulillah wasaidia mzazi huo alhamdulillah risari hundu msaada wa 600 euro wa hoa ndika wondo wasaidia mzazi huo mashallah
risali hundu msaada huo ngari wombao ya ukana inshallah azza wa jalla hamadi namni kao ndo rawanisa rasaidia o wanrika ondo wakarmazi taabu ngari wanisao o wanrika ondo wahutajiao bimashiati rahmani waje wasaidie mzazi huo bimashiati rahmani ngiladhimishiwa riwanise inshallah rijerirende ri msaidie inshallah ya jojua ya rejei maore yende ya sahe unono haizo tikanzani bera peli ni unaushukuria o wanrika ondo wasaidia mzazi huo no wanrika ondo wamsaidia roa msaidia harimaze dua roa msaidia harima mali roa msaidia harimaze ngoizo ni watie courage ni wambi ukana izweka ndo mafanya zenjemeka ndo mafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndejo humlibani zenjemeka ndo mafanya Mwenyezi Mungu ndejo mlibani Mwenyezi Mungu njo mlibani njema rahanizo ndo wafanya na ngarilindao wasatsenekao ndo azimi ya waje wasaidie mzazi huo wamsaidie beka haina mtume sallallahu alayhi wasallam mamfaraja emru ya saidia mwananya emru ya saidia mrika unge harma taabu unge harma ujiro basi Mwenyezi Mungu yo kumtoa harma taabu kaudolonio lewo yinu ikahusaidia mwananyu ikaonge harma taabu nge harma mashakil nge harma problemu jokana o wakatika ngojo harma susi ngojo harma problem ngojo harma ujiro Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamande namna wasaidie mwananyu hamande namna watowe mwananyu harma taabu ya kanizo wamsaidia kumsaidia hahundu nono kumsaidia hahundu nyumba kumsaidia harma ze kalite za usaidia zonti pia basi jokana insha Allah o wakati baho joka harma susi o wakati ujoka harma problem wakati kama ujoka harma problem nziro Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujorenda ngujo exauce bahoze problem zaha waka wanru mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambi hadithi ukana waka ya wanru wararo na mwishile hadithi hiyo hadithi kaongeonesa yokana mria yani mratifanye betizi ya ukana za amali za sadaka wandu wazitoa au wasaidiao mabalazio wasaidiao ya misihiri wasaidiao wandu harmaze taabu au wandu wade wandu watise toma mtume sallallahu alayhi wasallam ngurone so hadithi ya ukana baka wandu warao o wandu wao wakawenda msafara basi o msafara emasigu ya waparisa honziani wandu wararo wakawenda msafara emasigu ya waparisa honziani basi wanjia harimabwe babalabwe yani babalabwe harimapanga wanjia harimapanga wakaula larmale panga hata botasi wa continue msafara waha basi abo wala larmale pangalila basi abo walala harimale pangalila wajuhale pa botasi lebelila le pangalila likauhabala lebeliba yabala kwa tujo waroha la ilaha illa Allah wangu harimu msafara wangu walio harimu msafara wendao harimu msafara wanjia harimapanga wanjia harima panga baada wanjia harima pangalila lebelila likauhabala liwabazi zabala kwa tujo uroha wasami harima pangalila wakanti wafikiri eshahula wakawabali ya shihisa ngo harima tabu wafikiri amba abanga toka ufanya ndogo hindi aba hanga toka ufanya ndogo hindi na deja le panga kartina mbamaye wakamjia bukana mimi zo nifikirio ngebidio riombe Mwenyezi Mungu hezi amali raifanye kanga bumri afanya amali njema riombe Mwenyezi Mungu haamali njema kaundo razifanya Mwenyezi Mungu aritoe harmali bwilini wakamjia bukana mimi ngamwisheleyo amali naifanya ngamwisheleyo amali nzima naifanya wala muzisa ya amali waifanya hindi hamba mimi tikana kuzini wahangu demzima bakana mimi tikana kuzini wahangu tikana mwanamshe waka mwanamshe kao ye kuzini wahangu halafu mwanamshe huo hakana problem hata na we kuzini wahangu tikaumanza maana hakaujisa hakana sura ya njema hakaujisa haizo kuzini wahangu hajana mbiani msaidie nimpate mapesa nimsaidie basa wana mwambia sabakana amdu upate mapesa dola mwana mme ulu harmale panga harmo wandu wararo hambanga mju upate mapesa ngamju upata mapesa shange bidio unibule mnaturu nzima hama wanaume taonge bidio mju unike mapesa shange bidio unibule mnaturu nje uje hondani uje rilove mbabi wakatula mju upata mwana mshamwambia ukana kuna unipata kuna unisaidia sababu ya Mwenyezi Mungu ekapaka ujeni hutulie nguoranzi ekapaka njeni fanye zinada mina weranzi unihiberanzi unsaidie abokaira bontuta ekakutunsaidia hasibabu ya Mwenyezi Mungu kuturenda njema Mwenyezi Mungu aja uliba njema yaboka rada mtina problem mtina ntuanza
nisaidia ha Mungu au kakutunsaidia ha Mungu yo afira eka kutunsaidia ha Mwenyezi Mungu iyo aferi ya ha ho mwanamme amwambia ukana basi abuba ekangwa nzozeriali dona ndone ngo wanzo ngamjogunika mna ntuntu mna larja mna riala mjogunika shange bidio ubirehu la ranzi urenge wana kurwa ili ekausa urenge wana kuruhisa undu wakati njogunike riali mwanamsha mbukana mimi nsuhuza yeshewe yeshahangu nsuhuze dini yangu hasa mapesa mwanamshi hadungu mwanamshi hazungulia haishara ma problemu hata mwanamshi basi katina babanu boreje mwanamshi basi katina babanu boreje ze problemu zimjia haonti ngoni ze problemu zinji katina babanu boreje hashukuru enda mwambie mwanamme ukana anodizo udeside kutunipatie mapesa kutunazima kutunsaidia paka uni hiberanzi da bujunsaidia mwanamme bakana namna hiyo dona ndone ekangwa nzozeri yale abonge bidio uje kena ukirini unike mapesa ya bure kena ukirini usaidie bure mwanamsha bukana ngamjo kubali shanga mina condition mwanamsha bukana ngamjo kubali shanga mina condition mwanamme bukana haina condition ulonyo kabati problem haina condition ulonyo kabati problem ngojo to zitu condition mwanamme amwambia ukana ye condition ulonyo ndai hamba ye condition ya hangu nilo niyo ngamanzo yani omahala ujoni beha watike mru joniona omahala ujoka unibeha watike mru ujo niona mwanamme ambaye kana kwa problem mimi nyumba hangu iyo nyumba kuyo iyo nyumba ikaongeo securize amjubalia mwanamme shamba kana d'accord wadunga na wende hao nyumbani mwanamme ndaba yemi wango hatiaze kufuli hatiaze rido habaya pia hambe ukana basi ngami pray mwanamme shamba ukana she ngabo mruriono mahala ni banu mwanamme adanza mtoeze nguo mwanamme adanza mtoe nguo ya mtoe leso hamba ziarans wala tsuambia kananga mina condition tsamba ukananga mtsaho mahala rjoka ya ujuni beha watike mrujoriona nangabo mruriono mwanamme bakana hai kuranse betizi endo be mruriono ndo via mruriono mahala ni banu nyumba inatiaze kufuli na baya hamba ukana kweli kaba hutia kufuli sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayyun la yamut hayyun la yana Mwenyezi Mungu kaja siuha Mwenyezi Mungu nguriono banulio banu baisha hubayaze vitri Mwenyezi Mungu nguriono fatakillah Mwenyezi Mungu utibue mahala utona kwa yani utibue mahala utona ruhusa Mwenyezi Mungu hobuwa mangweka huko tina droit Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwanamme wakati ule imani reje mwanamme wakati ule imani reje wendo la mwanamme ular male panga ngutoe hadisi wendo la mwanamme ular male panga yakawado msafara utoe hadisi wakati ule imani reje ye imani reje hamwambie ukana basi aba basi ngamhusaidiwe mapesa ngamhusaidiwe ze mali yani abasa basi ye imani reje astaghfirullah hastaghfiru Mwenyezi Mungu hamni kazeri hamba kana renga zeriali renga kweli yani renga zeriali aba basi haja na istighfar basi ye mwanamme ule wakati yani wakati imagine hasaidie mwanamshe kaja mkomea kaja mrendaje o wakati mwanamshe ya mweshelezi za Mwenyezi Mungu o wakati mwanamshe ya mweshelezi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harende hamba basi astaghfirullah hatubia basi hamnike mapesa mwanamme ula halemanza hamba Mwenyezi Mungu ngamhuombo eke mwanamshe ola tika humsaidia hasibabu ya haho eke mwanamshe ola yakanaze problemu zila tika humsaidia hasibabu ya haho Mwenyezi Mungu jailia yeswadaka na itoa ila jailia mapesa na msaidia yala katika uyato wa hasabu nao Mwenyezi Mungu jailia unitowe harime problemu yenu basi wakati ya ombe dua ila yende direct ye dua ile ipaswa bala yende direct Mwenyezi Mungu abu ambabile Mwenyezi Mungu abu wale habu ambabi le panga hajusambabi lebwe shakwa naka ujoroha kwa na ujoroha Mwenyezi Mungu arende hajusalebwe o mahalika ondula kaya ili wajudo harma stambu iso
haizo watukufu ya kiswake jahisa yabo shatskanzani mwambie ukana Mungu ni mweze dua ikao zoka zirate harmaze dua ikao zoka zirate basi de dua ya hemdu ikao hasaidia mwananya ya luhar matabu imru ya saidia mwananya luhar matabu haukweli na imani na yakini basi wakati alona problemu basi ka haombo Mwenyezi Mungu eke mrola ya kamadi eke mwana wala ya kamadi eke sadaka na itoa ila tika huitoa hasabu ya hao Mwenyezi Mungu ni sahilishe makirtasi yangu ni sahilishe makirtasi yangu ngamjua mbeni hadisi ngabo mwanamshe wa darasa ntumvumbwale zina manaka jambani mvumbue ngabo mwanamshe wa darasa riparo to wa mawaidha rione sa yevalori ya sadaka bwaga besile ikarma madrasa sadaka za madrasa pala shio la kawaho halafu mwanamshe wala mbukana bofu wakati natowe darasa natowe sadaka sitoa basi bofu sitoa 50 euro basi njatoa menji sitoa 50 euro basi sitoa sadaka sijuhema sio tiswali rakambili sababu Mwenyezi Mungu ngono ekabala tikana mali menji jokati tuwa sadaka njakana mali menji tikana 50 euro basi Mwenyezi Mungu eke 50 euro ile nakahuitoa ila nisaidiele pala shio lila ilo wana wala wasome wahunde wasome harimo condition njema Mwenyezi Mungu ngani huombo eke sadaka ila tikahuito wa hasabu ya hao Mwenyezi Mungu ngani huombo unideblockeye makritasi yangu prefecture ngamuombo Mwenyezi Mungu undeblockeye ye makirtasi yangu yaliho prefecture Mwenyezi Mungu tira mase dossier ngarundora timizimwa wakamili njajibulo Mwenyezi Mungu basi omwezi wararu haparo prefecture ndani kwesejo omwezi wararu hende haukasaidia hayakini na imani ngebidi wakati utoka usaidia ufanye hayakini ya imani haizo ni wanrika unganyaze problem ni wanrika unganyaze mashakili ya makirtasi mashakili ya problemu mashakili ya wana mashakili ya ndola mashakili na mwende mbio msaidie mzazi woi mzazi kao ehazi yahe usomesa wana imagine wakati kaundo juu saidie mzazi huo hapashia hende hafanya operation hali habonwe matso hajangurungu someso wane Qur'ani haina wakati ya juu somesa mwana ya Qur'ani ngosondisho ze ajir haina wakati mzazi huo ya juu somesa mwana mzima ya Qur'ani ya juu buomso hafa somesa mwana Qur'ani ngosondisho ze ajir ngosondisho ajiri huo haizungari parao o wananyasi ikao do raha watu saidi mzazi huo insha Allah azza wa jalla wende mbio hamweja konyo nzima haukana insha Allah ye mfumo ujao dabori jo tsanganya imapesa riyaveshe ye dhamana ikao do ulio mwali ikao do ulindo do harime treatment ya mzazi huo insha Allah ngarijo yemrikao do urengwe mapesa urengwe ze sadaka ngarjo tsanganyiwa bimashiati rahmani insha Allah subhanahu wa ta'ala ngarjo tsanganyiwa zerewe mzazi huo ni warika wakamti na zemwayeza msaidia na rikejumo sombela zedua si ihena mrika wakati na mwaye hajuanza ya msaidia mzazi huo shakati na mwaye na do haina wakati ya juu swali na halemanza haina wakati ya juu swali na hale ye manza ya rende ya ombedu wa Mwenyezi Mungu ya mnike unono haizo ngari joto wa zifatiha za haja za hoa ndika ondo watu waze sadaka leo haukana leo timambiani ngabo wazazi mashallahu wa saidi mzazi huo ungardu watoli ya zifatiha za haja Mwenyezi Mungu ya jailie bao ze problem walo nizo Mwenyezi Mungu ya zirende ya watoli yezo Mwenyezi Mungu ya wasahilishe maisha hamade namna wasaidie mzazi huo Mwenyezi Mungu bao ya wasaidie ya watowe harima zitaabu ikao ndo walo nizo bimashiati rahman haizo ngarijo utowa ye fatiha mana deja zidakika zisazihisa ngarijo utowa ye dua ritowe neze fatiha za ho wananyasikao ndo wasaidia mzazi huo nano wananyasikao ngo nazifatiha za haja mbali na mbali bimashiati rahman اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا عزيز يا كريم يا رؤوف يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي ngari huo mbao hema zina matukufu ya hao. Ya Rabbi ngari huo mbao hema zina matukufu ya hao neze sifa nyikamilifu za hao unike unono haina mwanadamu ikaunge mwadi. Ya Rabbi ngari huo mbao unike unono nasiha o wanadamu ikaundu waluwa wadi kweli hondoa na waluwa wadi nano wazazi waluwa wadi nani mazababi nano wanraume haina malika unga bumrulu mwadi Mwenyezi Mungu mnika unono. Ya Rabbi ngari huo mbao o wazazi no wana nyasika undu wasaidie mzazi waikao ehaziyahe do usomeso wane Qur'an ehaziyahe do dunga ya darasa na mawaidha haina mdikao ndo yatoa enero ya hai au yatoa real ya hai ya saidi ya mzazi wa ili ya hunde unono bo Mwenyezi Mungu ngari huo mbao vaho umto harimaze problem yalo nizo umtowe harime mashakili kaundi yalo nao umtowe harimaze tabi kaundi yalo nizo nano wajohu javao tena washekeza o jamanda o wamsaidia nano wajohu javao wasaidia mzazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngari huo mbao uwasahilishe maisha hao uwatowe harime mashakili kaundi yalo nao uwadebloke ze problemi kaundi yalo nizo ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi ngari huo mbao usahilishe haina mrumshika wanzo umruzuki mrume wa khair. Ya Rabbi ngari huo mbao haina mrumshe wanzao umruzuki mrume wa khair o wanraume wanzao wanruashe waruzuki wanruashe wa khair. Ya Rabbi ngari huo mbao haina mwanadamu ikao nguyensha rumensi ya Faransa katina makirtasi katina papie nabo ngena ze mayenge na hadungu ze barnamaji hadungu ze zenzia za hunda kirtasi umsahilisha Rabbal Alamin. Ya Rabbi jaide wanrika waramase ze dossier ma prefecture waramase ze dossier harimaze ze bureau mbali na mbali walindao majawabu. Ya Rabbi wadebloke ze problem za hao wajailie wasahilisha harimaze ze dossier za hao ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi jailia o wanawashika ndo walolo wataho wana raha watu zaya Mwenyezi Mungu wasahilisha waruzukie wana wa khair. Ya Rabbi sahilisha haina mwanamshika ndo ya lolo ya hutajao ya zaya hutajao mwana umruzukie mwana ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi ya Karim ya Rabbi sahilisha o wanazioni walio harimazinti wasomao. Ya Rabbi sahilisha o wanazioni walio harimazinti wasomao wanike msomo wa khair na baraka. Ya Rabbi urighfir li madhambi hatu. Ya Rabbi urighfir li madhambi hatu. Ya Rabbi urighfir li madhambi hatu urisamie makosa ya hatu. Ya Rabbi urijaili rike miongoni mwa wikao juji miliar mwezi wa Rajabuno hausoma Qur'ani na ufanya amali za khairi na ufanya amali kaunga zuri kurubisha husoma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi ngari huo mbao urihensi na muhate mwezi wa Ramadhani. Ya Rabbi uriwafikishe miongoni mwa wikao wajufunga harime wajufunge tumu ya Ramadhani hawema na imani na yaqini na amali njema ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi hamadi na mnikaudu waransi na muhate harime Ramadhani ya mahajana urensi na muharime Ramadhani ya homa haunu rifunge ha amani na wema za Rabbal Alamin. Ya Rabbi hamadi na mnikaudu waritanganya harime darasa yino uritanganye harime mbebo ya hao ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam. Mwenyezi Mungu dornika kabuli yarinike yarikubalie ze dua za hatu
ya rijaili yerike miongoni mwa rumah marinazema masiku mema ya kairi masiku mema ya khairi na mlali harma wema na usalama insha Allah azza wa jal. Ngarjo parisana harima darasa ya saya tena insha Allah azza wa jal. Ngarjo parisana harma darasa ya saya bimashiati arrahmani insha Allah azza wa jal. Namlali harma wema, namlali harma aman, namlali harma unro, harma khairi na baraka. Mwenyezi Mungu jo ribulie mariziki, ribulie zo kaundo ritahao insha Allah. Namlali ha unro kila peswa